Nirmala Kenyam Canadiala Contin Barwani Linguasame ka Nur Online TV channel. Atukon ka jomi bikon linguasame ka kwi korin kon tilat korodiere wika South Sudan. Jo banling bana roache ka kwi koradan antuo kam deni SSPDF kene deni tin la deni Uganda. No riga dana jituo ka kajokeji ajan ban roitino kejan guasame. Kan kono ni amanda manduna sham kos nyang malaya nong waina guasame an wala shanga diech kapai badak ron kina dangro widi jan dangro widi diech bana mandana choda lad bana jangach chikona ngaje no kashang yan dangro badak ba kashang yan dangro bangman en go chikor cha tuok kam ji Uganda kene de ni kirma yadi chirmandana ngai kone malat kone je en go de ni Uganda kene de ni kirma yadi di shikarom ata danen shukume South Sudan ano cha de ni ken cha kan nakaja ka cha na ne shop ka bakel ke badak ne ka kore nyam ka jo keji ano ka report pai nong pan me bana nyoka milin kono gwasame report show de la tai dane sharat ke jem wa kur che nyoka meto ga ne gwad mi mo cha de ne SSPD apten cha ka nyoka mo kwa ka ambush na mo to ga pan no rega me tuoga pan rega dana ci tuoka kajo keji ka boda dana tiek ji Uganda chala do cha netin kontin la South Sudanese ko la de niken wa cha ka nyoka munyor ka ka kum Uganda re wika kajo keji an gwada mo cha na ne di shop ka bakel ka ta dan en chalat keje kur dana tuok che mangai kone re wichin vinami tuoka kam de ni Uganda kene de ni South Sudan ngai kone no ji Uganda kene ji South Sudan marken duno mari en dan to konten gwas me de kolar no she mar ko mari yone dongmi dong dara malor bang malalar ken no ngak mar kene ramme me she o pe kene ke ko mo kene ke yo dong dara tiaga long en go de na mo de jamal kapchong chere mangai kone baneme mari yone ko mariyo ni ji Uganda gor ken yo so mitele yo ti chare leka kume dung South Sudan te ba kam ji Uganda tele duomi mo de mal de jenon kaje amulin kono gwasa me ta dana ci kor she to kaje large je no kan kwa dangro wa shi ka matin cire mangai kone lo le shir me plan kaka enona kalar ke jeno na ba shi plan but ci kume Uganda she guje no kan South Sudanese ke South Sudan government de ne ken wa ci ga telot ke ci ga tel long no ka do be dana sha gwi kije ko kan de ni Uganda kan ne miet ka ko ne te ne siang moy ka yo chairman chalinga no shi community dum jane man shal ke one community shi anlinga no shi kan kume dum kir mi yadi ci kana gwan no ka do be dana go in kene je lat kene no de ni Uganda wa ka chanke la ram ke la bude ka yoru chop ka kudangro US dollar no mu buram kel ga yuti kudangro US dollar kaka jok de ka yodi kaka pai ka yodang de dio jade ko na jigan no de kon jek no ramkel chirmi bude ke kina dang chirmi ka korpa de kina dang bakel de ka jek ko 200 tam 30 so when ka 6,000 US dollar ka euro to ka de kam ka ramkel ka de ni Uganda no ka wal mugi kone la de ni SSPD ya yorin kona kam ka ke la de ni kem yadit ramkel wala bude ke ka korpat la jega ne yo dang bakel dollar la $6 ka rodi ne kan yo ko na tin kwala kam de ne nying SSPD ya mi kom shi kana me de ko ngaje no chianke jek ko kir chene ga tin kontin kula la de ni ka cheka no no de ka de tem jekana ko ngai kono use ne ka la tool of course dong de ko lar no ke te ka chon ko jin mugor jeno radin ba jilet ka duor ba do me je be use ko do belet kira mone eno be de ni ka de ni SSPD ba ga mo ka yo tungwan nyu de jeno ci de ni te ci kan lat ci kan de lat ka tokde so la kira la ka kula mo yo tot ba kula de no tele yo ka da ka budget but budget cha ya dara kwala kam ka de ni je Uganda ajen menen yana tamma de Uganda tegare wiki juba kai kantone akani ti konte na ka South Sudanese antama ka kajo keji cirka milin kona mene kajo keji dorji Equatoria ka jo dana chalat ke jemo dongde yenenget lar ke jen wujen chaje ko ngane chaje ko ji Uganda kuma kirma yadit jen do dan lat keje manji Equatoria banta malodien jeka long ke kuma kirma yadit ko shikari ko azmidi cikan la ni chiang la kan kire jogo no dora ne tie ka jenten
ba wa chike me yadi chejeling so wa chere mi plan mu gorga jeno ba doro mo ba ja community content la je Uganda kuma kir so tema tele mi shale mal meten winemi jo men go de yana ngajeno kora mo ngode tin man tama chere milinge na mo pan isha na cha connectin de ne dang bakel cha ga ne ti nyor ka ne ka so de yan mi shirkan me de yan link ta dan en charge non ka je no jo de yan dong ban lingwa se me no ngai kon no te ka tung wan lat ka rodien to go de kon ka linkel bana let ke bana jo ban je lingwa se me ka kwi duar en chal ke ipaloch no bu kon madan le rod tin kwa dan ban je linkel te ma chala no de rod latin mo gor kono de kon te ka lingten nen yen gati ka kwak tisha kwal re which Kamelut County ka penal state no kan kwak to wa cha ka kwal dio ga jen odong de ka jang cha ka kwal shit ke ngai kone ti diala ti ni chere mi ke chwale kan chwale to wa ke chwale te tum wan de trade shit ke iron sheet and a copper all metal material black rolling mat ken tichal ke me barol ke de kono chola no tin la jadla kalat ketin wa kwal ka company ti tigan dial ketin konte lat ke kwijet ka commissioner manuel hoch agwer malek wajen che ji security forces che kala teslo ay ko cha kwakati cha recover ntama wa churchi ga mada longre wucin ginemi ka paloch payam ngai kona ka penal da kula tog tedi e chi chori kantatin ka wacce mat ke chori chang chal mangai kona so de kona jigano chur ko shiga mat ene mugora na modere la dere jalat so jo ma de yana lingano chur shiga mat la wuje tame che tele te malala ngat chi jang rodien ngat ka rodien che mangai kona ko ngai kona pallo che tene jang tan ka rodien te tene mana nuari dundo awadur chenwan che mangai kona pallo me changa ji kon ko right tene no jen icha Kamelut cha kwakten kon ko malus kan jen gwa dana tok rek tene gwa me jen ko de ko re re tene ko ba kwakte payen ngenen gwa me ba ka recover ke ba ka jek ala kwakten kwal ke kwa company ka ala kwak tila kwak oil ka ke kwak petroleum ka la nada wo ba tin content kule la machine ke ko kon kuna ler ka ba ko kwal ne ti kon la jang wa kwal ken ka ba manajat ke menen yen ma gwa me adian jigano tigatin mana barole adian nen gwa ma la bermil na mane bermil titin adian nen ke rotoni ke tin content la jalla kala katen so dian nen mission mane ken ti diala ti to kwalkati kan ante titin ka je secure pa ken kwalka ko la kan ya ko bo yob ken ga jekten so jo me le roda mo goro dian ngat chan men nyoko me right kon ka kwi budget ka ke yoten content lat ko rodi rewe ka so Sudan ala gwad nen jana ma gwad me mi na nyurtine kanetin content la ji Equatoria wa kan chiga nyur ka kuyone ke budget wa chicken yo to chop ka 72.3 billion wa chicken ka draft ki chicken ka rialeka budget mo wa tiga te degan galat ke ka Central Equatoria State ban jadil ngajeno en Equatoria tere ring nin tama chirma ngai kono no to ko tigatin gwan ma chane ken chaga displace but ji Equatoria kane di shadi ne chang chang chi yo chicken ka rialeka bane let ken ku me kirma yadi de ka ala let kene SSPD abeka chegman chalat gwase men go ngai kon madanan dol ken ka kwide bedjer dol ka gwate me chika dol ka jen kwi yone ka chika nyoko dol bone ka ta danen chane ken chaga displace ka jen ko te ala morobo kanti dio je changa jeno ka bezen chal ka bazi cha jarana vor netin konti la jidwar changa jeno chikume sfela go chikende ne SSPD ab chikan ga joiten nyok biadil ngajeno ala trade ndira long kanetin kon tin la kumi Uganda ne kono te ka border ne to chicken ne konti la ji Equatoria ala nyamne chicken ka ju re dorken ne ti chicken dia de larya dob chicken dia ka jejenene kan chi ko dang no den pin de no de ka dia ka ne kenten content quality displays ko ne ken chaga chane ken chaga juj chane ken chaga juj kan ne ti chicken dia chianga jeno mundia na tama chaja mach me dol kan ka do badana de kan lel ka je ke de ka jal ka je ko ken ade kon ngajeno nyam ne rudien dial ka gwar
but ka gwar to gwar ka no korne ndo ko ken la kana pe ko cha ka moy ka duor ki ke met te tuak bi ken chu gwar je ne ken wante ka refugee camp you know ne ken cha displace kum Uganda ka border loga nyam ke logi Equatoria anyo gi Equatoria panken ka rudin ta ma cha ka nyaw ma da ka ke kum kir ma yadit jen men yen no te zande ne ten te belende ten men ne ko ken do rati cha ka da jen mu shu ken ka ja ka moro body yen no rek tikatin rek to wana long so Central Equatoria State ke liwon tamatere rolka ka kwigo ken chikaruren mat ke chiken dier la chen charan jagate ne ke la ka jaka we are core baran ba jo ne kan wuni mi ke chi jam chiken dier ke kwidien so jo me janana gode nywa yakel en biata kamal ban yo jemro den chui pere jeno bi Nor Online TV channel be support bye bye.